nk'uriya muyoboro ubwawo wonyine unyuramo, uriya muyoboro wa Hormuz unyuramo amato menshi ajya mu Burayi, ajya no muri Afurika cyane cyane nk'ibihugu by'Abarabu nka za Misiri, za Maroc, ariko inshuro nyinshi bikunda kuba bijya mu Burayi. Rero niho hanyura gaze ingana na 70% ya gaze yose ijya mu gihugu cy'Uburayi cyangwa se ku isi muri rusange. Kongera nuko hanyanyurwa peteroli ku kigero cya 30% ya peteroli yajyaga mu Burayi bwose, kuko Afurika yo ntabwo ibikenera cyane inshuro nyinshi, abanyaburayi nibo bakwita babigenderamo. Icyo gihe byahise bituma babona ko habaye kwibeshya, babona ko binjiye mu ntambara, abanyaburayi bakifatanya n'abanyamerika, abanyaburayi barangira bakabura ibicuruzwa n'amafaranga batangaga bakabona aho bayakura. Urumva niba ubonaga gaze na peteroli bakoreshaga kugira ngo n'ibinyampeke kugira ngo Uburayi bukomeze kubaho, bamaze kuyifungira inzira ntabwo kubaho kwabo bibangamiwe. Kongeraho no kuba hari n'indi nkunga abanyaburayi n'abanyamerika barimo baratanga kuri Ukraine kugira ngo bakomeze kurwana. Byose bari gutatanya imbaraga bigashoboka Amerika ariyo yonyine isigaye mu ntambara, kandi Amerika ntabwo yahangana n'Ubushinwa, yahangana n'Uburusiya, igahangana na Pakistan. Murabizi ko Pakistan yahise yitenguha. Hari deal bari bapanze kugira ngo barangize Iran. Icyo gihe Pakistan yahise bari bapanze deal z'ubucuruzi bagiye gukorana, yo gutuma bazamura ubukungu bwabo kujya mu rwego kugira ngo batazatanga inzira, bazareka no gutanga support kuri Iran, babone ko binjira mu gihugu cya Pakistan, batake Iran bayegereye. Mwebwe mudukurikiye muherereye ibihugu bitandukanye byo ku migabane itandukanye, mwebwe kuri iki biganiro byacu akagira ibyo mudasobanukirwa, tubonereho kubibutsa ko ni ibintu mparangarukaho buri gihe. Niba ari ibyo udasobanukiwe ku biganiro tubagezaho mu buryo bwa buri munsi, kuko ibiganiro bageraho buri munsi mu gitondo se cyangwa ku mugoroba, biterwa n'igihe ikiganiro gisohokeye. Ariko ibyo utabasha gusobanukirwa byose biremewe ko wajya unyandikira muri comment ukambaza ku byo udasobanukiwe, yaba ku ngingo twaganiriyeho cyangwa se ku byo udasobanukiwe ushaka ko tuzaganiraho mu biganiro bizakurikira bizaza. Yego, tubahaye ikaze. Muri kumwe ni Bruno nk'ibisanzwe, bagezaho ibiganiro kandi bategurira igihe muzajya muhora mubona mu mashusho bagezaho ibiganiro by'ubusesenguzi, kuko niyo ngingo nkoraho jyewe. Ntabwo nkora ubunyamakuru, nkora ubusesenguzi ku biganiro bya politike, diplomasi n'ubukungu. Ibiganiro muzajya mumbonaho. Utarakora subscribe nkwibutsa ko tumaze gukora ibiganiro byinshi birarenga 40. Ibiganiro bijya kuri YouTube ukabisangaho, ibiganiro bigiye bivuga kuri politike cyane, nibyo byinshi byiganje cyane, ariko politike mpuzamahanga nanone. Yego, twaganiriye muri Congo, tuvuga muri Iran, tuvuga muri Ukraine, tuvuga mu bihugu byinshi bitandukanye. Ubwo rero gushishikariza ko wajya kuri channel yacu ukareba ibiganiro twaje dukora, ukagira uko bireba, kandi ugasigara subscribe. Iyo byaba ngombwa like ni ingenzi cyane, nibyo bintu mbasaba. Wera subscribe ushobora kubagora, ariko nibura like nibaza ko itagorana, no gukoraho gusa. Comment ibisanzwe muzajya muzinyuzamo mumbaze, reka twandike tuvuge kuri ibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku bintu bibiri, ku bijyanye n'igihugu cya Iran na Ukraine, igihugu cya Iran na Israel, ibihugu bimaze iminsi bihanganye, bimaze iminsi igera muri 12 cyangwa se irengaho amasaha make, iminsi 12 bihanganye. Bibutsa ko intambara yakomotse muri Israel itera Iran nayo isubiza gutyo intambara, imara iminsi 12 gutyo. Wenda mbere ko
tubyinjiramo ngiye kubanza mbaho ingingo tugiye kuganiraho z'ingenzi. Tugiye kuganira ku ntego Israel yari ifite itera Iran, wenda ni eshatu ariko ndababwiramo ebyiri. Turaganira kuri ebyiri. Iya mbere yari ugukuraho ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Cya kabiri yari ugusenya ububiko cyangwa se gusenya ahatunganyirizwa ubumara bwa uranium ushobora kuba bwakorwamo intwaro za kirimbuzi, ariko Iran niyo yagaragazaga ko yabikoraga igamije kubibyazamo ingufu z'amashanyarazi kugira ngo zikoreshwe muri gahunda za gisivili, uburyo bw'ubukungu bwo kwiteza imbere. Aha hantu tugiye kuganira kuri izo ngingo ebyiri muri eshatu Ukraine yari ifite. Izo nizo tugiye kwibandaho cyane, tunarebe hagati aho ese umugambi Israel yari ifite wagezweho. Twongere tugaruke dusoza tuvuge ku ese intambara uko yarahagaze, ese nta gahenge, ese intambara ifite ubushobozi bwo kuba yakomeza nyuma y'ibi bihe cyangwa yararangiye. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri rusange. Tugiye kubanza turebe intego ya Israel irasa Iran. Intego yari ifite turebe ko zagezweho. Intego ya mbere yari ifite yo guhiga ubutegetsi bwa Ayatollah. Uruhande rumwe navuga ko Ayatollah kubera ko icyo gitero bamutunguje cyakirimo abajenerali batandatu icyarimwe, barimo abahanga mu bijyanye na nucleaire n'abascientiste benshi bari muri cya gikorwa bahagendeye. Iyo ni intsinzi ya Israel. Israel yaragitsinze pe, aho nta n'uwanegisha impaka. Dusubiye mu kurasa aho nucleaire zabo bazitunganyiriza, navuga ko Israel nubwo Amerika ariwe yaharashe ariko iharasa ko murabizi ko Israel na Amerika bari igihugu kimwe nta bitandukanye, kuko aho hari indege zabashe kurasa aho batunganyiriza ubwo butari bwa uranium. Aho askwasa bahashe harangirika ariko ntabwo babashe kugera ku cyo bari bagambiriye kurasa. Abo navuga ko Israel na Amerika muri rusange baratsinzwe. Tugarutse kuri cya gitero bateye Iran, navuga ko ari igitero cy'ubugwari. Nubwo barashe bagahitana abo bayobozi bakomeye cyane bari bahedinze ibyo bikorwa, kongeraho n'abajyanama ba Ayatollah, kongeraho n'abajenerali bakomeye aho hantu bakabarasa, ariko Amerika na Iran na Israel ntabwo babashije kugera ku ntego ibyo bari biyemeje. Intego yabo yari ukugira yari ukurabura ubuyobozi bagahiga igihugu bakagishyira hasi, byaba na ngombwa bagashaka umuyobozi uyobora mu nyungu za Amerika, ku buryo Amerika izajya ivuga cyangwa Israel bakahita bumva kandi mu gihe gito. Ibyo ntibyagezweho. Byagaragaye ko ari ubugwari, kuko niba ufashe ukarasa abayobozi mu by'ukuri, niba ubarashe ntabwo igihugu urashe igihugu cyose. Ushobora kurasa abo bajenerali bahedinze, ariko sisiteme yabo iyo utayisenye n'ubundi haza abandi bashyashya bakayobora, kuko baba bakiri muri ya sisiteme. Ahubwo byatumye hazamukamo abandi b'amaraso mashya bashobora kuzabangamira Israel na Amerika muri rusange, kuko abantu benshi ntabwo bari babyiteze ko ibyo bintu byashoboka, ariko ubu nibwo bigiye kuba bibi kuruta mbere, kuko harimo abajenerali wenda bamaze no gukura, ariko harimo abana bashya b'imyaka 40, b'imyaka 30 n'ingahe 25. Ibyo rero bashobora kuzakura bafitiye urwango Israel, bafitiye n'urwango Amerika, bigatuma yitiranyije nabo. Hari diri nyinshi cyane ba Amerika iteganya kuzakorana na Iran cyane mu by'ubucuruzi. Iyi diri ushobora kutazacamo ngo igende neza, kuko hazaho rwango bw'ati Amerika n'ubone n'umwanzi wacu, kuba barateye ntibinjire mu ntambara direct
uhita barwana bafatireho bahindura ibintu. Byasurikiye Amerika ko izashituka yikururiye abanzi benshi, bizatuma na Iran nayo ikoresha abaterabwoba benshi bakabangamira inyungu za Israel n'iza Amerika muri rusange, kuko hari ibyo basenye. Umujyi wa Tehran baburashe kagira inyubako zangirika kagira bapfa. Nibaza ko abanyaperese cyangwa se abanya-Iran si abantu bajya bihangana, bashobora kukwereka ko ibintu byarangiye ariko inyuma y'amarido bakomeza bagategura ibintu byabo mu buryo bwabo. Si ba bantu uzasanga bavuga cyane, ibintu byabo bakunda kubikora mu buryo bw'ubwihisho, ukajya kubona ukabona ibintu biratunguranye. Kuko nk'urugero ruto rwumvikana, murabizi ko Israel ni igihugu twatinyaga ku rwego mpuzamahanga, tuzi ko ari igihugu gifite igisirikare giteye ubwoba, gifite ubwirinzi buteye imbere kurenza ubundi. Ariko twatunguwe n'ibyabereye muri Israel. Iran ibintu yakoraga yabarasagaho intwaro, misile zikanyuramo zigendera. Murabizi bafite ubwirinzi bugera muri butatu bwabo, kongeraho n'ubwirinzi bw'abanyamerika bubiri. Reka mbanze manyuriyemo ubwo bwirinzi nk'ubw'abanyamerika bakoresha iyo bita Patriot, bakoresha n'iyo bita THAAD. Ubw'abanya-Israel nabo bikorera ubwabo bakoreramo iyo bita Iron Dome, murayizi. Bakoresha iyo bita David String, bakoresha n'iyo bita Arrow. Ubwo bwose ni ubwirinzi bwose twabona ko buteye imbere cyane kandi bushobora kuba bwakora ibintu bitangaje abantu ku musatsi tw'ubwiteze. Mu by'ukuri ni ubwirinzi buteye imbere bufite ubushobozi bwo guhangana. Ariko ikintu cyatunguranye ni kimwe, ni ukuntu misile z'abanya-Iran zabunyuragamo zigendera. Ugasanga aho kugira ngo ahubwo buhangane na misile z'abanya-Iran, ahubwo Iran ikaba itigira ubushobozi bwo kuba yabarasa misile kugira ngo bwa bushobozi bwa Iran bwa Israel kugira ngo burase misile z'abanya-Israel, ahubwo ugasanga misile burabwirinzi bw'abanya-Israel ugasanga ahubwo bwo burimo bararasana hagati yabo. Ibyo ni ibintu byagaragaye ko Iran kuba yitekereza katari kwiri. Yongera kwigaragaza mu gihe Amerika yarasaga kuri nuclear central zabo, aho batunganyirizaga ubutare bwa uranium, ukuntu baharasha. Ariko mu minsi yakurikiyeho Amerika bayisubiza mu buryo batunguwe nabwo, kuko buriya hari ibirindiro bya gisirikare biba muri cyangwa se base militaire y'abanyamerika iba mu gihugu cya Qatar. Ni nayo base nini cyane, bo iri kuri kilometero kare zigera kuri 400. Urumva aha base militaire yubatse kuri hegitari 400 iri ku buso bunini cyane. Nawe uyumvishe wakikanga, hegitari 400 ni hegitari nyinshi cyane. Ahantu hose usanga ubuso bungana gutyo nabwo ari ubuso bunini cyane. Wabujya gufata hafi, dufate nk'urugero rutoya ku bantu benda bazi akarere ka Ruhango. N'urugero kafatire ku rugero rw'akarere ka Ruhango. Buriya akarere ka Ruhango ni akarere gafite hafi kilometero kare zirengaho 400 ho gato, kuko uhita ufata base militaire ishobora kungana n'akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango kari mu majyepfo, rero ukuntu kangana, noneho urebe izo base militaire ingana gutya iri ku buso bungana gutyo n'akarere ka Ruhango, aba ari base nini cyane. Iran irabatungura, irahasa misile utatekereza ko Iran yagezamo. Ko hano barashe ni muri metero birenga 3000, ntabwo bumvishaga ko Iran ishobora kuba yahagera. N'indi misile yabatunguje nyuma yo kurasa Israel, ni misile yabatunguje nabo barakangarana. Amerika itisaba ko Israel bakumvikana intambara igahagarara. Ikintu cyo guhagarara kw'intambara kwabo hari urugero agifasha nk'umusesenguzi. Buriya mu ntambara buriya hari icyo y'intambara irangiye, hari ukuntu abantu abahuza babajyamo hagati bafite ukuntu intambara bayirangiza, cyangwa se hakagira igihugu kimwe gitsindwa kikamanika amaboko. Ariko uburyo nabonyemo iyi ntambara yakozwemo, nabonye ko uruhande rwanjye ko mbibona, nabonye Israel yaratsinzwe, kuko
Amerika ni isapotinga Israel. Kinatunguranye, Israel yari imaze kugaragara ko ubwirinzi bwo mu kirere, misile zirasa ibisasu byo mu kirere, Israel yari imaze gushirana nabwo, kuko niba ahantu bamaze gukoresha miliyoni zirenga 400 z'ibitoro byakoreshwaga mu ndege mu minsi 12 gusa, tutabaza ibindi, tutabaza amamisile yagiye, tutubaze gusa ibitoro byakoreshejwe byarenga miliyoni 400. Nawe nk'umuntu ubasha kureba ibintu aho bigana, byo nyine kuba ukoresheje amafaranga ageze kuri miliyoni 400 z'idolari, tubishyize mu manyarwanda ni hafi miliyari 600 z'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane. Noneho ukongeraho ko bari n'igihugu cyashotoye Iran. Donald Trump amaze kubona ko Israel itashobora Iran, kuko Iran yo yagifite ububiko bucyuzuye, kandi Israel yari yamaze kwibeshya ko hari ububiko bwinshi agiye irasa, ikumva ko Iran itagifite ubushobozi. Ikereneza ko igihugu cya Israel ari igihugu cyari kimaze umwaka, kigiye kumara umwaka mu ntambara kirwana n'igihugu cya Palestine. Ko murabizi ko guhera mu kwa 7 umwaka ushize ubwo binjiye mu ntambara, bivuze ngo umwaka ugiye gushira, urabura aho ukwezi kumwe. Ntago Israel yaba yararwanye umwaka ungana gutyo ngo yongeye isukira igihugu kiyikubye. Israel ifite kilometero 22. Iran ifite kilometero 1,600,000 n'imisago, kilometero kare. Urumva aho ntago ari abantu bakigereranya cyane. Yego wenda ku mafaranga bavuga ko Israel iri hejuru, ariko uburyo uriya munyamafaranga unareba n'icyo bita umutungo kamere munsi y'ubutaka, ko igihugu cya Iran gifite ubushobozi bwo kurwana igihe kirekire, kuko baninje no mu ntambara yereba kuko bitewe n'ibitoro Iran irabyicukurira. Ifite peteroli nyinshi munsi y'ubutaka, iri mu bihugu bya mbere, icumi bya mbere bifite peteroli nyinshi ku isi. Bivuze ngo binjiye mu ntambara Israel ntabwo icukura, ahubwo nayikoresha iva muri ibihugu by'Abarabu. Bivuze ngo baramutse binjiye mu ntambara n'ubundi, uretse no kuvuga ngo misile zabashiranye, naho zitabashirana, ubwo nyine n'ibitoro bakoresha mu minsi 12 mu bingana, ntabwo Israel ifite ubushobozi bwo kuresista iriya ntambara. Amerika impamvu yahise yihagarika, yari imaze kubona ko Israel itagira gute, itahangana na Iran. Babonaga ko ibintu Israel yikomaga mu gatuza ko ubwo bushobozi itabufite bwo kuba yahangana. Bamaze kubona ko Iran iri imbere cyane mu bijyanye n'ubushobozi bwa misile, yaba mu bwinshi na misile ziteye imbere. Ukongeraho no kuba Iran ari igihugu gifite ukuntu cinjiza amafaranga ku ruhande, cyane cyane mu bijyanye n'amagolf cyane, biriya twakita nk'umuhora se, cyangwa se twakita muri ari amazi nakita ko ari makeya, haba hanyuramo utuntu, amato, iki buriya bucuruzi bwose ni ahantu Iran ikontorora. Bivuze ngo nta kindi gihugu cyayitambika Iran isa nkaho yafashe iriya zone yose niyikontorora. Kongera nuko igihugu cya Iran ari igihugu cyari gishyigikiwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Barabizi ko Ubushinwa ari igihugu cya mbere gifite uko ubuno barazamuka buteye imbere cyane, inganda ziteye imbere. Kandi none ibaze noneho niba Iran yararwanaga kuriya itarabona icyo twakita ko nka support y'Uburusiya n'Ubushinwa, kandi Amerika ntabwo yari ifite ubushobozi bwo kuresista. Murabivuga ko Amerika nayo ubwayo imaze imyaka irenga 3, igiye kurenga 3, nako yamaze no kurenga, ko intambara iri muri Ukraine nibo bantu batangamo inkunga nyinshi kurusha abanyandi banyaburayi. Ibaze noneho baje gufata intambara y'Uburusiya barimo na Ukraine, bakinjira no muri iriya. Bivuze ngo baba bagiye gutatanya icyo bita imbaraga, batashanye imbaraga ushobora bwo kubatsinda bwonyine, naho Uburusiya butajyamo, bigatuma n'icyuho kiboneka ku buhanga bw'Abanyaburayi. Kandi iki cya kabiri mugomba kumenya, kuri iriya ntambara ya Iran na Israel yiba, Abanyaburayi bari kugwamo ba mbere, kuko bari gusaba ko batanga umusada kuri Amerika kugira ngo bajye kurwanira igihugu cya
cya Iran, igihugu cya Israel plutôt. Iyo bajya kurwanira cya gihugu rero, uzi ngo n'ubucuruzi bwabukorerwaga hariya, bwinshi bw'abanyaburayi. Abanyaburayi bose bari kuba bari hariya mu gihugu cy'Uburayi, bose bakenaga ubushobozi buvuye muri muhora wa Hormuz, umuhora unyuramo ubucuruzi bwinshi cyane bw'abanyaburayi. Ngo iyo bakomeza mu ntambara hari bamuhora bari kwita bawufunga, iyo bamara kuwufunga abanyaburayi bari kwita bibura, bagashinduka nta kintu na kimwe bakiramira, kuko ntabwo bari kwita bagicika n'intege, ubushobozi bwo gutanga bugasa nk'ubagabanuka. Nk'uriya muyoboro ubwawo wonyine unyuramo, uriya muyoboro wa Hormuz unyuramo amato menshi ajya mu Burayi, ajya no muri Afurika, cyane cyane nk'ibihugu by'Abarabu, za Misiri, za Maroc, ariko inshuro nyinshi bikunda kuba bijya mu Burayi. Rero ngo niho hanyura gaze ingana na 70% ya gaze yose ijya mu gihugu cy'Uburayi cyangwa se ku isi muri rusange. Kongera no ko hanyanyuga peteroli ku kigero cya 30%. Peteroli yajyaga mu Burayi bwose, kuko Afurika yo ntabwo ibikenera cyane inshuro nyinshi, abanyaburayi nibo bakwita babigenderamo. Icyo gihe byahise bituma babona ko habaye kwibeshya, babona ko binjiye mu ntambara, abanyaburayi bakifatanya n'abanyamerika, abanyaburayi barangira bakabura ibicuruzwa n'amafaranga batangaga bakabona aho bayakura. Urumva niba ubonaga gaze na peteroli bakoreshaga kugira ngo n'ibinyampeke kugira ngo Uburayi bukomeze kubaho, bamaze kuyifungira inzira, ntago kubaho kwabo bibangamiwe. Kongeraho no kuba hari n'indi nkunga abanyaburayi n'abanyamerika barimo baratanga kuri Ukraine kugira ngo bakomeze kurwana. Byose bari gutatanya imbaraga, bigashinduka Amerika ari yo yonyine isigaye mu ntambara, kandi Amerika ntabwo yahangana n'Ubushinwa, yahangana n'Uburusiya, igahangana na Pakistan. Murabizi ko Pakistan yahise yitengwa, hari dero bari bapanze kugira ngo barangize Iran. Icyo gihe Pakistan yahise bari bapanze dero z'ubucuruzi bagiye gukorana, yo gutuma bazamura ubukungu bwabo, kujya mu rwego kugira ngo batazatanga inzira, bazareka no gutanga support kuri Iran, babone ko binjira mu gihugu cya Pakistan, batake Iran bayegereye. Icyo gihe Pakistan yahise bivamo, yahise ibona ko ari akagambane yari igiye gukorera abaturanyi babo ba Iran. Yego, tubahaye ikaze, turabashimiye bakunzi bacu aho muherereye hose. Nakagaruka, utarakora subscribe nyamuneka urebe ukuntu wakora subscribe, like, comment, byagize ugasharinga. Turabashimiye mu gihe byiza, aho utaha.